खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव राजखान्थिनि खौरां लानानै फैदों आरो थांनाय 7 मे खालारावनो जोंनि 1 नं कक्राझार लकसभा बिसायख'थिया जानानै थांबाय आरो फैगौ 4 जुनाव बिनि रिजाल्ट एबा बिनि भट साननाय हाबाफारियाबो जानानै थांगासिनो दं बेखौ लानानैनो मोनसे गिदिर बाथ्रा बुंदों पृथ्वीराज देब नारायण मेस बिथाङा आरो बिथाङा इन्डिपेन्डेन्ट एबा उदां बिजाथि महरै 1 नं कक्राझार लकसभा बियाबाव बिसायख'थि गेलेदों आरो बे बिसायख'थि गेलेखांनायनि उनावनो फिन आरोबाव खुगा बेखेवदों BPF नि 1 नं कक्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो गोख्रों बाथ्राजों बे समाव सोंखोरिलायनाय एबा थांनाय गोलाव समनि बाथ्राफोरखौ बुरखांनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों नंगौ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे राजखान्थिनि बिग ब्रेकिं आपडेट खाम्फा बरगयारि बिथांनि सायाव फिन जाथाय होदों पृथ्वीराज नारायण देब मेस बिथाङा आरो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ एबा हाग्रामा BPF निफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथाङादि खाम्फा बरगयारि बिथांखौ बिजाथि महरै फोसावनाय एबा बिजाथि होनायानो गावनि आथिङाव गाव रुवा दानना लानाय जादों होननानै बाथ्रा बुंदों पृथ्वीराज नारायण देब मेस बिथाङा लोगोसे BPF नि गोबां सोद्रोमा एबा गोबां दैदेनगिरिफोरानो खाम्फा बरगयारि बिथांनि पार्सनेल केरेक्टार आखुखौ लानानैनो भट होआखै गुबुनावसो होदों BPF दोलोनिनो सोद्रोमाफोरा एबा BPF दोलोखौ मोजां मोनग्रा सोद्रोमाफोरानो BPF दोलोनि दैदेनगिरि थामहिनबा BPF नि बिजाथि 1 नं कक्राझार लकसभा बियाबनि BPF नि बिजाथि खाम्फा बरगयारि बिथांनो भट होआखै होनना बुंदों आरो खाम्फा बरगयारि जाय बिथाङा गोलाव सम BPF नि सरकार थानायाव डिप्युटि चिफजों लोगोसे गुबुन BPF नि खामानियाव गोख्रों खामानि मावबाय थादोंमोन बेखौ लानानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों पृथ्वीराज नारायण देब मेस बिथाङा लोगोसे फैबाय थानाय 4 जुनाव जानो गोनां जा रिजाल्ट बेयावहा BPF आ मालाब्लाबो देरहाया होननानै बे समाव गोख्रों थांखिनानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों बे समाव फिन फोरमायबावदि पृथ्वीराज नारायण देब मेस बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो एबा बिसायख'थि सिगांनिफ्रायनो खाम्फा बरगयारि बिथांनि सायाव गोबां मानि बाथ्रा अजद दैखांबोदोंमोन आरो बे दिखांनायजों लोगोसे दिनैसिमबो खाम्फा बरगयारि बिथांनि सायाव बाथ्रा होनाय एबा फिन जाथाय होनायखौ नुना मोननाय जादों आरो बे समाव बिथाङा बुंदों खाम्फा बरगयारि बिथांनि सायावबो एबा खाम्फा बरगयारिनि पार्सनेल केरेक्टारनि सायावबो आसि थुदों पृथ्वीराज नारायण देब मेस बिथाङा आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायख'नाय एबा केन्डिडेट जा सायख'नाय बेयो रं सायख'नाय जादों आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा दि खाम्फा बरगयारि बिथांखौ बिजाथि होबाय बे गावनि आथिङावनो गाव दानना लानाय जादों एबा रुवाजों दानना लानाय जादों होननानै रोखा बाथ्रा बुंदों पृथ्वीराज नारायण देब मेस बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला पृथ्वीराज नारायण देब मेस बिथाङा खाम्फा बरगयारि आथिखालनि जा BPF नि बिजाथि 1 नं कक्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि खाम्फा बरगयारि बिथांनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों लोगोसे बिथाङा गर्जन कंग्रेसनि बिजाथि गर्जननि बिथांनि सायावबो बाथ्रा बुंदों लोगोसे फैबाय थानाय समावदि BPF दोलोआ मालाब्लाबो देरहाया बेखौ रोखा बाथ्रा बुंदों पृथ्वीराज नारायण देब मेस बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला मा बुंदों फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिनि जा रिजाल्ट एबा भट साननाय हाबाफारि बेखौ लानानै बेसेबां माबे दोलोनिफ्राय बेसेबां मोनगोन बिथांनि खुगानिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि চাওক কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আগন্তুক 4 জুন তাৰিখে ইয়াৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি আমি গম পাওঁ আৰু মই আশা কৰোঁ যে যি 4 জুন তাৰিখে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিক লৈ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আহিব সেই ফলাফলে নিশ্চিতভাৱে যিখিনি মানুহে ইণ্টেলেকচুৱেলি এতিয়ালৈকে কেলকুলেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকে হয়তো আগতীয়াভাৱে গমেই পাইছে যে এই ফলাফলে কিন্তু বহু মানুহক সাৰপ্ৰাইজ কৰিব যে যি ধৰণে মই যদি নিউট্ৰেলি এজন প্ৰেক্টিকেল এনালিষ্ট হিচাপে কথাটো ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কোকৰাঝাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই অনুভৱ কৰোঁ যে BTC গঠন হোৱাৰ পিছত কংগ্ৰেছ বা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ INCৰ পৰা গৰ্জন মুছাহাৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে চ' কংগ্ৰেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে বহুতো এটা ফেক্টৰৰ সালসলনি হৈ গৈছে ইলেকশ্যনত যে আজিৰ দিনত কংগ্ৰেছে কিন্তু কমেও 1 লাখৰ নিয়াৰ এবাউট ভোট তেওঁলোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব হয়তো 1 লাখতকৈ বেছিও তেওঁলোকে ভোট লাভ কৰিব পাৰে তেওঁ বিজয়ী নহয় এয়া নিশ্চিত কিন্তু তেওঁ 1 লাখৰ নিয়াৰ এবাউট ভোট তেওঁ জয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ এনালাইচিছ কৰিলে আৰু 4 জুন তাৰিখে যি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আহিব মই অনুভৱ কৰোঁ যে যি ধৰণে এক তাৰ মানে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ৰিজাল্টক লৈ মানুহৰ মাজত বুবা চলিছে
যে ইয়াতে BPF জিকিব নে UPPL জিকিব BPFৰ সমৰ্থকবিলাকে ইয়াতে কৈ আছে যে ইয়াতে BPF জিকিব UPPLৰ সমৰ্থকবিলাকে কৈ আছে যে ইয়াতে NDAৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী জিকিব কিন্তু মই আজি স্পষ্টভাৱে এটা কথা আজি মই কৈ দিব বিচাৰো যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত কোনো প্ৰকাৰেৰে খাম্পা বৰগোহাঁই বিজয়ী নহয় মোৰ কথাখিনি স্পষ্টভাৱে মনত ৰাখক কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত কোনো প্ৰকাৰেৰে খাম্পা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া ইয়াত বিজয়ী নহয় হয় ইয়াতে যদি BPFৰ অন্য প্ৰাৰ্থী থাকিলহেঁতেন মই ইয়াতে কাৰো নাম ধৰি ক'ব বিচৰা নাই হয়তো ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী হ'ব পাৰে হয়তো দেৰহাছাদ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া হ'ব পাৰে হয়তো প্ৰবীণ বড়ো ডাঙৰীয়া হ'ব পাৰিলহেঁতেন হয়তো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া নিজে হ'ব পাৰিলহেঁতেন বা হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ সহধৰ্মিনী চেউলি ব্ৰহ্ম মহিলাৰী ডাঙৰীয়নীও হ'ব পাৰিলহেঁতেন চ' অন্যান্য যদি কোনোবা এজন ইয়াতে যোগ্য প্ৰাৰ্থী থাকিলহেঁতেন মই অনুভৱ কৰোঁ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত 2024 চনত BPFৰ ৰণধ্বজা উৰাটো খাটাং আৰু অতিকৈ নিশ্চিত আছিলে কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই খাম্পা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰি BPFে নিজৰ ভৰিত নিজে কুঠাৰ মাৰি ল'লে কুঠাৰ মাৰি লৈ আজিৰ দিনত য'ত নেকি কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত BPFে 100% বিজয়ী হোৱাটো একদম অবিশ্বাম্বী আছিলে কিন্তু খাম্পা বৰগোহাঁইক কেণ্ডিডেট দিয়াৰ কাৰণেই বহু BPFৰ মানুহেও কিন্তু একমাত্ৰ খাম্পা বৰগোহাঁইক ব্যক্তি হিচাপে বেয়া পায় বা কিছুমান পাৰ্চনেল কেৰেক্টাৰবিলাক এনালাইচিছ কৰি মই ভাল বেয়াটো ক'ব নাযাওঁ পাৰ্চনেল কেৰেক্টাৰবিলাক এনালাইচিছ কৰি কিন্তু বহুত BPFৰ মানুহো BPFৰ কেণ্ডিডেটজন বেয়া কাৰণে ভোট দিয়া নাই তেওঁলোকে হয়তো নটাত মাৰিছে হয়তো তেওঁলোকে অটত মাৰিছে হয়তো তেওঁলোকে ট্ৰেক্টৰৰ ছবিত ভোট দিছে কিন্তু তেওঁলোকে নাঙলৰ ছবিত দিয়া নাই কাৰণ কেণ্ডিডেটটো খাম্পা বৰগোহাঁই তো মই এয়া স্পষ্টভাৱে আজি ভৱিষ্যতবাণী কৰিছোঁ যি ধৰণে মই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত ৰাজু নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়াই UPPL দলৰ পৰা টিকেট নেপায় বুলি মই এসময়ত 6 মাহ আগতে প্ৰেছ মিট দি কৈছিলোঁ गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेमोरियल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेमोरियल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेमोरियल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेमोरियल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों MRM मेमोरियल हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट OBS एन्ड गाइनो कार्डियोलॉजी जेनेरेल सर्जन न्यूरोसार्जारी एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारी डिपार्टमेंट ऑप्थोमोलॉजिस्ट सर्जिकल गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सार्जारी डिपार्टमेंट dermatologist, orthopedics, residential medical officer, inter-facility unit, physiotherapy, radiologist, histopathological department, urologist, emergency department, CT scan, X-ray, pathology department, vaccinator department आरो MRM मेमोरियल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।